राजमान बलूची मैं आत्रापा हम रोज नोक नोके चस्तहीर राजी जिंदे जिता जिताएं तको पहनाता पुल्ले चारुका अस्सलाम वालेकुम राजमान बलूची चैनल होस्ट अकरम बलूच यकनो के मरागशी गुना शुमे खिदमता साड़ी हैं मर्ची माँ यक इंतहाई हैम इशू सरा गप जनगा रवा गए बिला ये चे पीसरा शुमारा चे पदा दसबंदी कना कि राजमान बलूची चैनल अगा संगतना सब्सक्राइब नकोता तो जुत्ता चे जुत शे सब्सक्राइब भी कने और वती संगताना भी हमें गप्पा बहुत है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करें पुलिस चारों काम इन नोके गप्पे नहीं कि बलूचिस्तान मादनियात यानी लुट पुल इस्लामाबाद का नगर हो गए पंजाब धोआ बगैर जब सुई अचे गैस दरद का गया पूरा अमर ऊँचा चे बगैर मर्ची तक बलूचिस्तान जो अर्च मादनियात आइए माले गनीमत इस्लामाबाद समझता और ये लुटपुल मर्ची तक कनगा रवा गए और मर्ची भी एक अंचे मुआदे जो इसने मर्ची देमा का बिदा रिकॉर्डिक कॉपर एंड गोल्ड एक मुआदे और ये मुआदा पदामा टीतियान कंपनी गुना इशाना कुता कि अमा टीतियान कंपनी के 2011 बिजाई मनसूख कनकबू और अमा दौरे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और पदा वज़ीर आला वाजा रईसानी के ये मामले तो कसक वश नए था और शाना ये मनसूबा मनसूख करने के वास्ता पेश था बिलाखिर ये मनसूबा मनसूख कनकबू और पदा टीतियान कंपनी शो यक बैन अवी जो सालिसी इदारा बयां आयनी करा शो और पदा 2 से सालिसी यानी कि तेरह शो तक भले यक अशी अक्का फैसला दाता गया और $6 अरब जुर्माना पाकिस्ताना कनक शना ऐलान को गया तो चूँकि पाकिस्तानी करा इक्का ज़र नेस था तो ये मजबूर होता कि पदाशी गुना नेगोशिएट बेकना हमें कंपनी गुना और बहरहाल नेगोशिएशन अमल बूत भले नेगोशिएशन अमल रंद मदीत गया कि चीज़ें रूज सारिया बलूचिस्तान जो अरकान असम्बलियाँ आए ना यक इन कैमरा एक जैसे ना एक ब्रीफिंग दे एक बूत और ये ब्रीफिंग था चेचे बूता मर्ची तक अंगा तक कसिया खबर ने ना मीडिया पूरे हाल एवाल खबरें और ना ही बलूचिस्तान मालूका खबरें के चे वेगा रवा गए बहरहाल आप ब्रीफिंग अरन मदीद के अपोजिशन है और जो सरकारी बेंचेस यानी जो अरकान असम्बली था आ दोएं चीज़ें तक मुतमैन था अपोजिशन है कम BNP मरदम ज़्यादा मुतमैन नहीं था बलेशें के मजमूई तौर पर शना इत्मीनान इज़हार को गया नेशनल पार्टी इसे मुखालफत को गया ये इस सिलसिला शुद्ध और मर्ची पदा वज़ीर आज़म इमरान खान एक ट्वीट ज़रिया हमें मुआदे बाकायदा एक जार पर रिंता गया ऐलान को गया कि जी ये मुआदा कनक बुता मुआदे रदा अंचु के पेसरा भी गुशक बुता कि जी 50% टीतियान कंपनी सैरो और पदा 20% बलूचिस्तान और 20% वफा का इसी मुनाफा रहोते तो ये एक अंचे मुआदे और अंचे वक्ता बयागा रवा गए या कनक बुता मसरपत में के यकनी में अगर माँ वज़ीर आला बलूचिस्तान बेचारे कि आइए वती हैसियत चाहिए आइए हमा बेसाकी जो बुतगा तकरीबन 8 तक और आइए वती अलका तो का वती पोजीशन नेस या चिक्का ओटा चे कट्टी मर्ची वज़ीर आला बलूचिस्तान जोड़ बुता आया कला गप्पे पदा आइए वती जमात पुरुष शिकार है आइए वती जमात तो का आइया एतमाद नेस्तें और आइए खिलाफ आदम एतमाद तहरीक मूव बे अगर हो गए और मर्ची जस्तेना बाल बाल हैं और ये जस्तेना मुआदे रदा और पदा ये जवाब दाता गया वज़ीर आज़म शुक्रिया अदा को तगी फ़िलां पता 2 महीने का मैं वज़ीर आज़म में वती भी ऐसे था बेचारे कि मर्ची वज़ीर आज़म में वती हैसियत माँ सरपद में बिल्कुल ख़त्म है और अगर आइनी और कानूनी बुनियादा ना बेचारे कि मर्ची बांधा वज़ीर आज़म बुतखुत ना का पर्चा क्या ये एतमाद जस्ते ना वोट दूर रूटे और ये एतमाद अदम एतमाद बिल्कुल कामयाब होता पर्चा के ये वती चारदा मर्दमाना के नोटिस दाता वती अरकान कौमी असम्बलियाँ ना शे मतलब इशे कि चारदे मर्दम शियोगुना ने अगर चारदे मर्दमाना बेकशे
تو لامالا جو نا پی ٹی آئی حکومت زمین نے سرا کہتے ہیں اور وزیر اعظم نبی اور ای وزیر اعظم اور ای بلوچستان وزیر اعلیٰ دورہ کیا وط مرچی باندھا یعنی حیثیت اللہ سے یعنی ساکھ ختم آیانا ای معاہدہ کتا اور بلوچستان مالک کے مستقبل فیصلہ ای واجکارانہ کتا نو بیائیں بیچاریں کہ ماں کم و پس منظرہ بروں بیچاریں کہ انچو کے ماں کمو سندھ کا بیچاریں کہ سندھ کونے پونیا چینا دیگ بو انچو کے مسر پد میں نا کہ گفٹ کسی دیگ چینا یہ گفٹ دیتا گیم اور چینا ابتاد 5% منافع چینے بتگاں اور لٹ پول کو تائیا اور 24% وفا کا زورتا 1% بلوچستان ہے منافع رستا اور مرچی باندھا ماں بیچاریں کہ آئیے چچی بلوچستانہ فائدہ رستا ہے چوڑے مارے چیزیں جانے ہمیں وڑا کہ جو ریکارڈک دیمات کا گیا تو ریکارڈ کے بابت بھی تقریباً بلوچستان معلوم کا مو اساس آ کے بھی چونکہ سندک و شو بازیں چیزیں شتا نو کے ریکارڈک کہ دنیا مسترے کاپر گولڈ جو سونا و تانبے مرکزاں چے شمار بھی اور اندازاً یہ گشک بھی کہ $1 کروڑ اشیاء چے جوستینا منافع بود کت کا مسر پد میں کہ بلوچستان یا خوشحال ترین خطہ تو کا ملک کے ریاست یا صوبہ جوڑ بود کت کا کہ اگا ای درائیں زر بلوچستان سرا خرچ بیوام ٹھیک ہے اگا ٹیتیاں نے گپا اللہ میں کہ جی من چکے $6 ارب جرمانے اور جرمانے پاکستان اور بلوچستان ادا کت نہ کہاں تو آیا نا جس نے 50% منافع حصہ وطیر کو تھا اور پتہ 25% وفاق ادا تھا نو بیائے میں بچارے کہ 18ویں آئینی ترمیم پد یہ 25% منافع وفاق کا پرچی رو گیا پرچہ کہ 18ویں آئینی ترمیم پد زمین نے چیرہ ارچ چیز در کے ارچ معدنیات در کے اما صوبہ بیتے لیکن مطلب جواز ایک دیگ بیگے معاہدے تو کا کہ چونکہ $6 ارب کے جرمانہ بتا اس $6 ارب جرمانے یا $6 ارب وفا کے سرا دیگ بتا اور $6 ارب بلوچستان سرا دیگ بتا منی وتی یہ سمجھ کار نہ کن گئے کہ یہ پرچی $6 ارب بلوچستان سر جرمانہ بتا یہ کہ معاہدہ شروع اچھے بتگاں آٹھما 18ویں آئینی ترمیم بتا آٹھما بلوچستان حکومت آن بورڈ دورہ کنک بتا درائیں وفا کا فیصلہ کو تگاں آ فیصلہ نے تو دور گپے ای کہ انڈور ای معاہدے حوالے اراکین اسمبلی توار کنک بتگاں ای حد تک بلوچستان معلوم کا خبر نہیں کہ فیصلے تو کا چیچی چیز مانے پرچیا گونگا مرچیا ما اراکین صوبائی بلوچستان اسمبلی اراکین کیا پرچیا معلوم کا نوش گئے کہ معاہدے تو کا چونکہ ہمارا پابند کنک بتا تو من نظانہ شما اکچیا پابند ہے تو بہرحال گوشے مقصد دیشیں کہ ای $6 ارب جرمانہ بلوچستان سراوا آیا گی نہ لوٹی فیصلہ تمام تر وفاقی حکومت کو تگا وفاقی نمائندے آنا کو تگا اور پدا ٹیتن کمپنی اگر نیمگا چکا جرمانہ عائد کنک بوتا تو جرمانے بھی ذمہ دار وفاقی حکومت یا اسلام آباد ہیں اور بھائی مائیہ جرمانہ بتاتے ہیں اگر مرچی یہ فیصلہ شانہ کوتا کہ چونکہ بلوچستان حکومت جو جرمانہ بھی داد کت ناکام اور پدا جو آئیے اخراجات میں ہم ٹھیک ہے جو بلوچستان حکومت ہم اخراجات نہ ادا کت ناکام پمش کا 50% 25% جو ہستین وفاقی منافع ضروری چونکہ وفاقی حکومت درائن انفراسٹرکچر اور بعض دیگر اچھے اخراجات بیاں اور ٹیکس بھی بعض چونکہ کمپنیاں فری دے بیگ ہیں وفاقی حکومت نے مگاچے تو گوشے کے مقصد ہمشہ کہ ایک انچے فیصلے یہ فیصلے اچھے صرف اور صرف 25% منافع ریکارڈ کاچے بلوچستانہ جستنا ملت کت کام نو بیائے بیچاریں کہ بلوچستان اما قوم پرست جماعتانی وتی پوزیشن چیئیں منی گپ بت گیا تقریباً بلوچستان نیشنل پارٹی سروکانی ہونا تو بلوچستان نیشنل پارٹی سروکانی چونکہ یعنی وتی اراکین اسمبلی بھی اما سیشن بتگا کہ اما سیشن تہا ان کیمرہ بریفنگ دے بتا بلے آئیے باوجود بلوچستان نیشنل پارٹی تحفظات سخت باز تحفظات استان یہ معاہدے سرا اور آئین بھی گپ ہمیشہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعظم پاکستان دوئنانی سیاسی ساکھ الاس بتا تو ای اک ندار کہ ای وڑے فیصلے بکنا دومی اور اشانی BNP مطالبات ہمیشہ کہ کم از کم 50% منافع بلوچستانہ
بملی پاکستانہ جو 25% مل لگیں آبائد شیعہ ملی اور بلوچستانہ 5% بملی اور پدا یک شریں یک مطالبہ یہ ہمشیں کہ فوری طور پر اگر ریفائنری بلگ گی بلوچستان آئشی ریفائنری بلگ گی اور پتہ ارچی سے درکائے گئے کہ اندازے بھی چکا سور درکائے گئے چکا تانبا درکائے گئے چکا دگے ماتنیاں درکائے گئے بلوچستان معلوم کا خبر بیگ لوٹی تاکہ آئی اچھے زیادہ سے زیادہ بلوچستانہ فائدہ برسی ہمیں وڑا نیشنل پارٹی ہے یک اسٹیٹمنٹ مرچیت کا خاص طور پر معاہدہ سرا سک زار نیشنل پارٹی اور سک مذمت کا نگیں نیشنل پارٹی سک ہوتی تحفظاتانی اظہار کا نگیں اور آج یہ شب خون جنک بائے گئے بلوچستان معلوم کے سرا یک زبردستی معاہدے نیشنل پارٹی شاہ قرار دے گئے اور نیشنل پارٹی گشتہ کہ بالکل ما اشیاء چوڑا نمنے یہ معاہدے تو گوشہ کے مقصد دشیں کہ حقیقی جو سیاسی معلوم کا یا حقیقی سیاسی قیادتیں چاہے نیشنل پارٹی بھی چاہے بلوچستان نیشنل پارٹی بھی تو یہ کومپرس جماعتاں اور یہ معلوم کے نمائندگی کرنا معلوم کا چاہے وہ حقیقی طور پر ووٹ رسی اشانہ یہ معاہدہ مسترد کتا اور واقعی اگر ماں تفصیل اچے بروئیں شاہ بچارے تو یہ معاہدہ ایک چوڑا بلوچستان معلوم کے حق کا نہیں حق کا یہ وجہ بھی نہیں کہ صرف اور صرف بلوچستانہ 25% جو اس نا منافع رسگیں اور باقی 50% ٹیتین کاپر گولڈ اینڈ کاپر کمپنی بارتے ہیں اور 25% وفاق بارتے ہیں تو بہرحال بلوچستان جو یہ جماعت اشانی مرچی تحفظات دیمات کگاں یہ بابتا ماں ہمیں گشک لوٹیں کہ صرف زبانی جمع خرچ مبی یہ تحفظاتانہ عملی طورا خاص طور پر دوئیں جماعت کہ ماں اشانہ بلوچ معلوم کے نمائندہ جماعت گشیں تو یہ عملی طور پر اشانہ دیما بیارا اور پروٹیسٹ بکنا پریکٹیکلی مزاحمت بکنا یہ معاہدے خلافہ اور بلوچستان معلوم کے عوام جو ہے نا ترجمانی بکنا آواز جوڑ بے پرچہ کہ ماں بھی سرپا دیں کہ یہ معاہدہ یک سیاہیں معاہدے بلوچستان معلوم کے سرا ایک انچیں ظالمانہ معاہدے کہ بلوچستان معلوم کے سرا یہ مسلط کنگے کوشش کنگا بہے گے شمیں باز منت وارم